Pathiani Jan Khan Europa Tual Chung League Chen Khat Khelchun Zomania Chunga result sang le table tharber chungchang te tuntuma hian kan sei ve le donani Pathiani Jana in khel te hi League 1 atang hian chanta ila League 1 a hian champion lai PSG in gol nikol khatin khwalmuala Strasbourg an nea PSG hian minisamni panina a seni mayulu mangin man ruaya minisamni pasarina Strasbourg hian Nguela duwe mangin ansut vele mual nei tu Strasbourg hi an tang thei leya PSG hian golan khungbel thei lok lo hetiang kara hian second half minisam sari pangana Ashraf Hakimi PSG defender poimoin red card a choya an tlem jong nu hian PSG hi norna jok ani chunjom zel thung minisam red pakhanna Nuno Mendes mangin PSG hian golan khungbel ta nge a goldang lubel talovin PSG hian gol ni gol khatin Strasbourg hian neya point thum an hlo chuak ta ani League 1 in Kheldanga Lyon in an mikhwal Lille sikhat final neya Angers point sikhat fine an mikhwal match an neya Nice le an mikhwal Brest te chakjok om lovin gol ni veve khungin anin he toka Toulouse le Auxerre te gol khung lovin anin he tok bokani ti hian League 1 season kal meka team in Elsom pariat 10 match som ni chawan khel tlingta a match khelma ba khi som pali chau an nei ani tuna hian PSG in point somli pariat nayin te bula point nin man roi meka panina len sin point somli paruk nayin pathumna Marcel hian point somthum pakwa an neya palina Lyon point somthum pakwa nayin pangana Lille point somthum pani an neya parukna Rennes hian point somthum pakhat an nei bok season kal mek League 1 a hian champion tura la chiang lo hleya PSG hi nuam sataka champion tura ngai an ni chungin Lens hian season thatak an mana wangin PSG hi an sangfa lei thei bik lova champion tur hi ala chiang lo hle heti chung hian PSG hi champion tura rin kaiber ero an ni chunjom zelani France League Sangber League 1 a season kal meka gol khung tamber chu Manchester United forward Louis Tuna Martial Tana khelta Mason Greenwood hini in gol som pathuma khung tling towa ama naiber tu chu Strasbourg player poimo Paniseli ni in gol som pakhat akhung towa player dang gol som khung tling an la om lo thung Germania Football League Sangber Bundesliga a Stuttgart in sikhat fain Freiburg an neya Borussia Dortmund point an mikhwal Heidenheim gol thum gol nin an ne Borussia Dortmund hian minisomli palina a Waldemar Anton mangin ma an ruaya ma se first half additional time a Heidenheim hian Julian Neuhaus mangin an sut velea second half minisomli pariana Neuhaus bokin Heidenheim dan khung belin mikhwal team hian second half a bulan tran thazoka gol ni gol khatin ma an ruai ma se minisamruk pariana Serhu Guirassy an Dortmund tan an sipur penalty atangina suta minute samruk pakwana khungbel ngalin heminu hian goldang alubel talova Borussia Dortmund hian an mikhwal Heidenheim hi gol thum gol nin an neya point thum an hlo chuakani ti hian Bundesliga season kal meka team pahni Leverkusen le Hamburg ti lo team dang som paruk ten khel som ni thawan khel towa match som thum pali theu an khel dona wangin team in eltam jok hi chuan match som pali theu chau khel turan nei towa tuna hian Bayern in khel som nia point som nga pakhat nein point rukin man ruai fala pahni na Dortmund hin khel som ni tang vekin point som li panga an neya pathumna Hoffenheim hin khel som nia point som li pahni an nei bok Bundesliga season kal meka hian champion lai Bayern Munich hi champion turarin kaiber ani chunjom zela an mani elna tu ber Dortmund hin base ala nei ve det boka chuwangin Bayern le Dortmund atang hian champion anti chian ngei arin omani Germania Football League Sangber Bundesliga hian season kal meka gol khung tamber hi Hurricane ni in gol som ni pahnia khunga gol som pakhat khung Dennis Undav Stuttgart forward hian dotin gol som khung player pathum Borussia Mönchengladbach player Tobakovic Bayern forward Luis Diaz le Bayern forward dang Michael Olise te an ombokani Italia Football League Sangber Serie A po khelchunjom ni in heta hian Torino in sikhat fain Lis an neya Como le an mikhwal Atalanta a chakjok om lovin gol khung lovin anin he toka Cremonese mola Inter Milan sinhi final chak thung Inter Milan tan minisom parungna Lautaro Martinez an gol masruai khungin minisom thum pakhan na Polish midfielder Zielinski an Inter gol nina akhung velea second half a goldang lubel lovin Inter Milan hin an mamo point thum an hlo chuakani Italian club ro puidang Juventus point khwalmola Parma goli gol khatin an neya he match hian Juventus hian minisom pangana a Gleison Bremer an defender poimo mangin ma an ruaya minisom thum pasarina Weston McKennie an khung belin Turin club ro pui hian first half a sin hi fine man ruai
second half a ero parma in goal nei masa in minute somnga pakhat na a Juventus defender Andrea Cambieso an lama atilut pala parma hi an phur thar hle mase Juventus bokin goal dang khung belin minute somnga palina Grayson Bremer bokin an goal thumna akhunga minute somruk palina Jonathan David an khung bel vele bokin Juventus in harsala tuklovin khwalmola point thum an hlo chuakani tihian Italian Serie A season kalmeka Inter Milan hin khalsom ni pathuma tangin point somnga panga an neya point riatin ma an shoi fal meka mase an mani neighbor to AC Milan hian khel khatin an khelte ma ani hian khelsom ni pahnia point somli pasari an nei pathumna champion line Napoli omin khelsom ni pathuma tangin point somli paruk an neya palina Juventus ombokin khelsom ni pathuma tangin point somli panga an neya pangana Roma hian khelsom ni pahnia point somli pathum nain parukna Cesc Fabregas sakai suai komo an oma anni hian khelsom ni pathuma tangin point somli pakhat an neyani tebula top 16 chau hi point somli thok chuak ling an nia team dang som parukin point somli an la thok chuak ling lau Serie A season kalmeka hian top scorer hi Inter Milan forward Lautaro Martinez niin goal som pathuma khunga player dang goal som khungtling an la ommi alo thungani La Liga po ni Jan Khan khelchun zom ni in match li khelania Athletic Club le an mikhwal Real Sociedad chakjok omlovin goal khat ve khungin ani ne to ka Getafe le Celta Vigo ten goal khung thei lovin point khat ve an hlo chuak boka Real Betis in goal ni goal khatin an mikhwal Valencia an ne thung hei baka hian Real Madrid point an mikhwal Rayo Vallecano laka point thum an hlo chuaka he match a hian minute som pangana Vinicius Junior ran dinglam sira tanga ball alak lu nuwa a ball thiam lan tirin penalty area chunga tangin moisetin goal a khunga hemi nu hian goal dang lu bel lak lo ma sela second half un tirlam minute somli pakwana a Rayo hian George De Frutos mangin an sipuran shoot he goal aluna konga hian Real Madrid defending a chhelea chu Real Madrid hian an tuarani hemi nu hian goal dang alu bel lok lova ma se hun top don he minute somrian na a Rayo player pathel season red card choin Denis Ceballos laka achet dan a thak taka wangin direct red card a choya team name jok mikhwal chanchang Rayo hian player tlem jokin an khalchun zom angai pha heti chung hian Real Madrid hian goal an khung lei thei chuang lova ma se additional time a Real Madrid hian Brahim Diaz mangin penalty an hlo chuaka minute zana Kylian Mbappe an goal a chantirin he goal mang hian Real Madrid hi goal ni goal khatin an chakta shamani Real Madrid hian an goal ni na an khung nu hian hun tom ngal mai lovin minute rei lote an khelchun zoma heti chung hian red card an phorbel man thung Rayo Vallecano player Pep Chavaria an tru lo takin Real Madrid forward Rodrigo anam tlua double yellow card kaltlangin red card a choi pha ani he match a hian Real Madrid hian ball an changtama an ngam zoka ma se an mamo goal an khung thei lova goal khat ve an nei lai minute samruk parian na a Real Madrid hian na takin an countera Mbappe an goalkeeper apal tlang vek nuwa goal kham a pet per Denis Ceballos a ball vor atangin kama vinga point goal ban atau pera Real hi an chak zodon lo ni in alang man hial ma se atopa Kylian Mbappe bok in larin penalty atangin Real Madrid mamo athok chuaka Real hian harsa takin point hum an hlo chuaka ni he match a hian Real Madrid player poimo Jude Bellingham inhliama hamstring liam ani awangin kumsom ni pahni mi hi hunenge mo chen ain khel thei don lova Real Madrid ba ka England tan po chana lian tak atling don World Cup khel huna nai zela Bellingham hian liam en kol dam nuwa form tha anei le manangem ti po ngai tua tham ani ti hian La Liga season kalmeka Barcelona in khelsom ni pahni atangin point somnga panga an neya ma an shwai zui zela pahni na Real Madrid hian khelsom ni pahni atangin point somnga pali an neya Spanish club ro pui pahni in thlauna hi point khat chawani awangin Barcelona emo Real Madrid emo hian tun season a hian La Liga champion no moi an choi le ngei don ni in angai theya achan chu te bula pathumna an mani nei ber tu Atletico Madrid hian point somli panga chau an neya palina Villarreal point somli pani chau naiin Barcelona le Real Madrid te hi an sang fal to angreng le La Liga season kalmeka hian gol khung tamber hi Kylian Mbappe ni in gol somni pani khung tling towa adot tu hi Mallorca player Vedat Muriqi ni in gol som pali khunga Barcelona forward Ferran Torres an dotin gol som pani aneya Osasuna player Ante Budimiran gol som nain adot le boka player dang gol som khungtling an la om lo thung English Premier League po ni Jan Khan khelchun zom ni in Nottingham Forest le an mikhwal Crystal Palace ten
goal khat ve ve khungin point khat ve ve an hlo chuaka he match a hian Nottingham hian bultan thai minute ngana a Morgan Gibbs White mangin ma an hruaya ma se first half additional time a Crystal Palace penalty hlo chuakin Ismail Assar mangin an sipuran suta goal dang lu bel lovin chakjok anom talavani he match a red card choi tu ne ka William sem minute somli pangana a Crystal Palace in corner an pe ta tanga ball an tau kal zel ball gola lu tur alo beng chuak peka hei wang hian red card a choi ani he match a hian hun tir lama tangin game atang leya point thum lo chwa ngei tumin team pahni te an khela anin ngam dun hle anin thlau lutuk lo boka chu chuan in khel ati mu nam zual Palace ball chang tam jong Marcela chance in siam konga an sang fal big lova chu wangin draw result hi team pahni tan affair ati thei season mangtha Aston Villa an mani khelmola an kloma an mikhwal Brentford in sikhat final ne he match a golom chun hi first half additional time minute somli pasari na a Brentford player dango watara an akhunga niya Brentford hian minute somli pahni na red card an choya an player poimo Kevin Said no chua ani player tlem zoka an khel nuim Brentford hian goal an khunga tang tluan thain Aston Villa laka hian point hum hlutak an hlo chuak he match a hian Aston Villa hian an tam jok nuwa first half top don naya goal an chua second half ale thaltumin an nor na zual hle Mase Brentford hian an din hmun hrechiangin khungbel a in invent that an ngai poimoa an ti sual lo a top thlenga tangtlangin sikhat fain a chak zoka an tang he match a hian Villa hian goal shot tum somni panga te me wan neya Mase goal zone a tumli chawan pet Villa hian clear chance in siam an har sata Brentford hian hmun all an hno kha zungzunga wangin Villa tan ball vorlu bok atu le thin Brentford hian in khel chungin goal shot voili chawan neya voi kha chau goal zone a kalin a goala point thum an hlo chua pui Aston Villa hian season an mangtha a tebula top 3 huanga omin chakni sela Manchester City le pelin tebula panina a chho thei turan niya ma se an tlom taka wangin an hnuaya omten an hnai zual pha tathung ani tun hnaya result nei tha Manchester United in London club Fulham mikhwalin goal nga aluta he match a hian hun tirlama tangin in khel boruak a tang hle minute ngana ama dialo an thazeda bola lak lu hnuwa golama pet Marcela Fulham goalkeeper leno an alaudan saka minute kuana Brian Mbeumo corner pet Harry Maguire an tau fu Marcela leno bokin laudan sakin Fulham goalkeeper hian tiper lovin amana minute som pathumna United hian goal an chua teu hle thung Fulham in corner mangtangka in corner an hlo chua golama pet ngal mai lovin mual sira anin pasa Harry Wilson an goal lama a thlo phei heta ball thok hi Fulham center back wenka an tawin Fulham center back dang Anderson an apet zuya United goalkeeper Lamen san abeng perman ram hei wang hian goal pona ball aper ta chia United in goal an chua teu hle minute som parukna Matthews Cunha an dinglam sira bola tlan puya thataka asiam rem hnuwa Fulham center back wenka an dan tumin aslaita apot tel boknen wenka hi a fall nge yanga in referee in penalty spot akok Gwenka hian fall lova ain ngai thunga Fulham lam an lom lo hle tichuan VAR a endikani nuwa Gwenka hi a fall ngei ti nem nge niin a fall na hmun ero penalty area chung ni lovin penalty area pon ani ti anti chianga chuwangin United penalty hlo chua sutin United hian free kick zok an hlo chuak heta free kick hi Bruno Fernandes an petin duthu sama thain avora Casemiro an atau gol chiang hle minute som pakwana United hian ma an hruayani first half a lawam lutuk tia soitur danga om lova second half a ero hun tirlama Brian Mbeumo an hun thana yin Fulham goalkeeper leno an ati tur tak alauti ve boka Mbeumo hian hun tha anei gola achan tir thei talova minute som nga panina Harry Wilson an free kick apeta kha free kick kha apet na thokhat boka United goalkeeper Lamen Stan Khan man thei chi ani lova ball pera tangin Fulham Khan chance tha an nei zui teu hle minute som nga parukna ero goal lu belin akhung tu chu Manchester United forward Matthews Cunha ania he goal lu theina tura Casemiro ball pass fing lu tu kha mu mai chi ani lo Casemiro Khan ball a chanin ama a Fulham player panian oma chumi hnunga Fulham player dang pani kara Matthews Cunha aum boka khati chung Khan ball ada lut ngam Cunha Khan ball lir kha khoidang lam lovin a luta sir deuh hlek to Marcela near post lama top corner naya chiang zetin mar takin a thlo lutani United khel muala niya sini fine man shwai boka Manchester United din hun hi a tha hle
ma se Fulham hian beidong lovin an nor ve zela minit somruk pangana goal an khung zui ma se offside awangin pomsak an ni lova hemi hnu minit somsari palina a Kerikan Matthews kun ha thlakin Sesko alutira Casemiro thlakin Ugarte alutir bok Sesko hian ball ato masak bera atau gol teu hleya ama dialo ball vor gol bana tau pera ball per hi tawle ngal ma sela gol kham chunga ball achuak ta thunga ni United hian Casemiro an lak chuan nuin an midfield achak lo zual deuti alanga Fulham in an nor na zual hle hei hi United hian an tuar zuya Raul Jimenez an apet gol leklek nuin minit somret pathum na a penalty a hlo chuaka ama Raul Jimenez ngei hian minit somret pangana a Fulham tan gola chantirin an sipura su then minit somkua azawa additional time minute kwa pek bel anni heta hian minit somkua pakhanna akal mek tia velam sir atangin Fulham in aneteka penalty area pon set atangin Kevin an Moisetin a thuai lut zui United in goal ni hum zo lovin Fulham in an sut zawa hun top lam boruak asang zual le mase minit somkua palina dinglam sira United in an norvele Bruno an thazeta in siam remin Fulham defender tharum nga basi apaltlang nuin penalty area a om Benjamin Sesko apasa Fulham defender tetan ball kal alai tok chia bok Sesko hian akeding lama asiam rem nuwa chiang zetin ading lamin apet gola Fulham goalkeeper Leno an abo man lo United chanchina fargi time anti thin ang huna ngei mai United hian an goal thumna an khunga he goal mang hian goal thum goal nia chakin point thum an hlo chuak ta ani Kerikan Casemiro ala chuak kha atisualati theya United kha defending lama an chak lo sota Casemiro mun ruak no khatzo an om lovani kha wang khan Fulham goal bo po kha anazuala ma se Sesko alutir ero Casemiro alak chu awanga an game nget lo zual chuta soisel an hlo theina atanga chanchuak tu ani ta thunga Michael Carrick hian substitution asiama ti fu lo le ti fu anei ati thei ome atopa ero point thum an hlo chu awangin fak aphu ani Old Trafford in khela hian Fulham hian ball an changtam zoka goal shot po Fulham in an nei tam zoka goal zone pet po Fulham bokin an nei tam zok ma se team pahni anin thlau lutuk lova United hi goal khung ti lova statistic dang sang sanga an niam zok thret chau atopa ero apoimo ber goal khung tam lama United hi chungnung zokin point thum an hlo chuak ta ani English Premier League match danga Tottenham le an mikhwal Manchester City a chakjok om lovin point khat ve ve an hlo chuaka he match a hian Tottenham hian back thi mangin City laka point hlo chua an tum hle ma se City in hun tha an nei masa zoka minute ni na leka Semenyo mangin City in goal attempt an neya Tottenham goalkeeper in alodan sak thung minute som pakhana City in mualaya Tottenham ball changlai an lak saka Halanan Serki apas zui Serki hian penalty area a khalu nuin thazetin far post lama apeta Tottenham goalkeeper Vicario an dang thei lovin City hian ma an shruayani hemi hnu lok hian Halanan hun tha aneya ma se goalkeeper pet khum atumna lama apet na ma a goal a thok chuak ta lova minute somni pathumna Ryan Serki bok in larin ball a thiam zelan tirin Tottenham player te abum hnuwa goal a apeta Tottenham goalkeeper in thazetin alo beng perman hei wang hian a goal ta lova Tottenham goalkeeper Vicario Khan a save pui hle farsa fa Tottenham in base an phak lova anti sual le thina mini somli palina po anti sual tuarin Manchester City in natakin an chuleta Bernardo Silva ball pass atangin Semenyo an City maswaina abel cha Semenyo hian zalian takin a pet goala Spurs defending anoi hle second half a ero Tottenham in siam thain an game anung zuala City tan harsatna an siam tam hlebok minute somnga pakhana udogi mangin an khung teu hleya City goalkeeper Donnarumma an thazetin adan sak minute somnga pathumna ero Xavi Simons a ball pass fingzet chantumin Dominic Solanke an fing taka chet lachungin a tharui a mangtangkaya Kusanov laka ding changzoka atang mage hi khan ake ron man bok ma sela Solanke hian chep takara apet goal ta thawa Tottenham sipur asu thenani minute samsarina Tottenham goalkeeper ball pet chua City defender mage hian atawa ball per lak tumin Tottenham midfielder thar galagaran theitop achua zui tichuan City player pahni kara galagar hi ding changzoka tangin dinglam sira tangin bola vora Dominic Solanke an moi danglam takin alo kheng goal moi danglam bi goal dang dai zinga chiar tur ani awangin goal of the season tura hual tepo a hlo hle arin omani
heminu hian Tottenham playmaker Xavi Simons amunom zela ake atanga chuak chance tha changjui ta aum le thina Simons ngei po hian apet goal teu hle City point mini samret panina hun tha an neya ma se Tottenham player ten an hual ne hleya chep takara halanan apir nama ma ani heminu hian Tijani Reinders mangin City in chance an nei lea ma se goal alu bel tak lo awangin chakjok anam talova goal ni ve ve khungai ne tokin point khat ve ve an hlo chuak ti hian English Premier League season kalmeka team in el somni zinga atamberin khel somni pali an khelta a Arsenal hin khel somni pali a point somnga pathum naiin point rukin ma an hruai falta a ma an hruaina an san fal belta ani achan chu point thum mamo Manchester City in point khachau an hlo chuwa wanga niya City hian khel somni pali a point somli pasari an neya pathumna Aston Villa hian khel somni pali atangin point somli paruk an nei boka palina Manchester United omin point somli pakhat an neya United hian Fulham an heta ka wang khan Chelsea le Liverpool te an le pelani pangana Chelsea omin point somli an neya paruna Liverpool in point somthum pakwa nein pasarina Brentford in point somthum paruk an neya tebula Arsenal hian ma hruain champion chance an nei tha ma se an din mun ala chiang bik lova champion tumin boruak ala in chunjom zel pialama hian season thara Champions League khelphak tuma in elna tebula top 4 huanga omin chu boruak hi asang zual zeldo ni in alangta zel bokani tebul monglama Wolverhampton hian khelsom ni palia tangin tum khat chawan la chaka tumnga don in tum sampare tan ploma point ria chau an la neya point som nei tinglo om chun ni in relegate ngei tura ngai ani chunjom zela sompakona Burnley pohin point som panga chawan neya somni na West Ham in point somni an neya relegation zone om West Ham Burnley le Wolverhampton te hi anla tal chuak lok ri don lo ti po achiangani achan chu relegation zone pona omzinga niamber Nottingham Forest in point somni paruk nain West Ham hian point rukin an thlawa Burnley hian point som pakhat la ya thlawin Wolverhampton phei hi chuan point som pariat lain an thlawani season kal mek English Premier League a hian gol khung tamber hi Erling Haaland ni in gol som ni akhunga Igor Thiago Brentford forward hian dodin gol som paruk akhunga Anton Semenyo hian dod lein gol som pahni anaya gol som khung Hugo Ekitikean adot vele bokani anhoya hian gol kwa khung Dominic Calvert-Lewin Leeds United forward le Chelsea forward João Pedro te an ombok zanina in elna sang sang te hi khalchun zom le turania zanlai pel dar khale chan vea Sunderland le Burnley in English Premier League an khelanga dar khale chan vea vek hian La Liga a Mallorca le Sevilla in machonin dar khale mini som panga a Serie A match khelin Udinese le Roma te anin machon don bok ani transfer thuleng lam lu chilvele ta ila heta hin Italian journalist Fabrizio Romano an atarlan tharte soima sata ila French defender thang duang Jeremy Jacket hi club lian tam takin be seima sela Liverpool in anchang doni in alangta a Romano na tarlan danin Liverpool hian season kalmek zowa nipui transfer kongka honhuna lalu turin inremna an nei puya transfer fee euro magtadoi somruk baka impact bel thetur add-ons euro magtadoi somda telin anin rema Jeremy Jacket po hian Liverpool pan turin thutlungna asiam toni in atar lang telani ma se season kalmek mabak omzonga ero Jeremy Jacket hian akhel mek na Rennes score a hachun zom don N'Golo Kante point Turkish club Fenerbahce azom don ni in alanga N'Golo Kante khelna Saudi club Al Ittihad le Turkish club Fenerbahce te po hi anin rem thokhat tuwa N'Golo Kante manatan hian Fenerbahce hian Yosef En-Nesyri hi Al Ittihad lama kaltir anin huama heiwang hian anin dorna point ma ason chakhle ni in tarlan ani tuna hian inremna tluantling an nei nai to ni in Romano hian atarlang telbok Atletico Madrid chuan Seattle Sounders atangin kumsom ni mi midfielder thang duang tak Obed Vargas hi an lalu dona tifel masangai ang chi te po an tifel thokhat towa chu wangin Atletico Madrid hian an lak lu thu an puan thei thuai be sei ani Obed Vargas hi Atletico Madrid hian an chorngal don nge lonin an chuatir le ri phot don ti ero an lati chiang lova an ti chian thuai be sei ani bok Liverpool in lak lu an tum Sunderland defender poimo Gertruida hi akhel mek na Sunderland hian achhualo an be seya Liverpool a hian hral lo shamdan an langai tua meka heti la hian Inter Milan president Marotta point Liverpool ina an be se Denzel Dumfries hi chuatir lo an tum thu asoi ve boka Liverpool ina tlar hnung thomchakna tura an be se player 10 khat hi an lalu theidon lo ni in alangani
heti la hian player te ber hian Liverpool pan an du tlat ero chuan an tan chuana kong la om thei tura ero ngai ani Napoli chuan Sporting atangin Alisson Santos lonin an ho dona loan fee euro maktadoi thuman choyang he baka hian angeta in le theine turin euro maktadoi songpanga anda tela Sporting player tangka hi Napoli hian tangkai pui thei anin bei sei Everton chuan Chelsea atangin talent nei thatak mai Tyreek George an ho dona lona in ho turin inremna an nei ani Everton hian season kalmek mabak omzong hi lonin an ho anga lona an hoa hian angeta in le theine tura thu thlun tel awm lo awangin season kalmek zuwa Tyreek George hi Chelsea a akir le angai don BBC na transfer thuleng atarlante ngai thlachun zomta ila heta hian Talksport in tar langin Italian club Juventus chuan Everton atangin an forward beto hi laklu an duwa engzatin nge an hral phalang ti chungchanga Everton hi an dor mek ani Sky Sports Italia in tar langin Juventus chuan Manchester City atangin kumsom pokomi English striker thangduang Justin Oboa Fudu hi laklu an duwa inremna an nei hnai ni in atar langani Fichajes in tar langin Tottenham Leeds United le Sunderland te chuan Real Madrid atangin kumsom pokomi Endrick hi laklu an tumdona Leon tan lona khelmek hian lona a khelna hian a che thata ka wangin English club te hian an be sei thar vele ani Spanish sansin buten tar langin Manchester United chen kumsom ni pariat mi English striker Marcus Rashford hi aman phuto ka an ngai anga dortu anom chuan hral mai an la du chunzom zela Spanish club lona homek tu Barcelona hian Paul Magdalene somni paruk an the chok phalani chuan Marcus Rashford hi an lei theidon ani Sky Sports in tar langin Nottingham Forest chuan Inter Milan atangin Italian midfielder kumsom ni paruk mi Fratesi hi lakdu an tum mek Melin tar langin Nottingham Forest chuan kumsom ni pani mi Belgium midfielder thang duang tak Arne Angels hi Celtic atangin laklu an tuma ma se Celtic hian Nottingham in Paul Magdalene sompali an the chu an lo hnol sak thung Athletic in tar langin Liverpool Hungarian midfielder kumsom ni pangami Dominic Szoboszlai hian amalam hun chungchang hi ama kuta aom vek lo thu asoya contract thar chungchanga club lamnen anin dormek ni in tarlan aom bok liqui bin tar langin Chelsea chuan nante satangin kumsom paret mi French defender Taylel Tati laklu antum mek Sky Sports in tar langin Newcastle United defender kumsom thum pahni mi Jamal Lascelles hi Leicester City le Birmingham City ten laklu tumin anin chu mek Athletic in tar langin Brighton chuan an player Matt O'Reilly Marcela lona an kheltir mek hi kauki randuwa Marcel nen hin kumsom ni pangami chungchanga hian anin dor mek ani ole khatichin kha tuntuma in khel result sang le table update tharte transfer chungchang te kan soi thei chu nile phot ro se